veoma uspješan sastanak. I would like to express our appreciation to the UNHCR and to the resident representative, Jean-Yves Pouchabdi, for organizing it. Želim da izrazim zahvalnost predstavniku UNHCR-a, gospodinu Jean-Yvesu Pouchabdiju, za organizaciju ovog događaja. This has been a tradition and it needs to be continued. Ovo postaje tradicija koja se ima nastaviti. Tomorrow we will commemorate 1 year since the start of the large-scale invasion of the Russian Federation into Ukraine. Sutra ćemo obilježiti godišnjicu početka velike vojne operacije Ruske federacije na Ukrajinu. Judging from the recent statements of Russia's leaders, and Mr. Putin in particular, there will be no respite, no pause. They are ready to continue this war and go for escalation. Imajući u vidu najnovije posljednje izvještaje ruskog rukovodstva i gospodina Putina lično, čini se da nema najava ili indikacija da će doći do obustave ratnih dejstava, već naprotiv da se teži ka njegovoj eskalaciji. That means Ukraine will continue to require solidarity and support of the international community, and Ukrainian citizens, displaced citizens in many countries, including in Montenegro, will continue to require support and assistance. To znači da će Ukrajina kao zemlja nastaviti da traži, odnosno da zahtjeva pomoć, solidarnost i podršku, dočim za ukrajinske izbjeglice od međunarodne zajednice da traže tehničku pomoć i Crna Gora u tom korpusu također pripada. I would like to use this opportunity to express my sincere gratitude to Montenegro, to the people of Montenegro, to the government of Montenegro, for all the support that has been rendered to Ukraine and to the citizens of Ukraine who sought shelter in this country. Želim da još jedan put iskoristim ovu priliku da se zahvalim Crnoj Gori, njenim ljudima i Vladi Crnoj Gore za svu pomoć koju su pružili Ukrajini i njenim građanima, a koji su našli svoje utočište ovdje u Crnoj Gori. Several thousands of Ukrainians continue to stay here. We're grateful for the decision of the government to extend the program of temporary protection. Nekoliko hiljada Ukrajinaca nastavlja da boravi ovdje u Crnoj Gori i stoga još jedan put se zahvaljujem Vladi Crne Gore na produženju odluke o privremenoj zaštiti Ukrajinaca u Crnoj Gori. The discussion we've just had with representatives of the Ukrainian community here has been very useful. We have heard a lot of proposals, suggestions and requests from them. It's been a very practical meeting. Sastanak koji smo ovdje imali u ovom hotelu sa predstavnicima ukrajinske zajednice u Crnoj Gori je bio veoma koristan. Imali smo priliku čuti njihove primjedbe, sugestije, njihove razloge i mislim da je susret kao takav bio veoma koristan. There are still issues that need to be addressed, and we will work with the government, with the Ministry of the Interior, with the Ministry for Human Rights and National Minorities to address those issues together with the Montenegrin authorities. Postoje još neka pitanja kojima se valja baviti i koja treba riješiti i mi ćemo uložiti zajedničke napore da zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava zajednički dođemo do validnih rješenja. We will continue to count on their understanding and support. Thank you. Još jedan put mi nastavljamo da računamo na vaše razumijevanje i podršku. I stoga vam još jedan put hvala.